Thongnok Bay English High School along Special Health Camp Kibi. Dilai Soil Conservation along the along Karjaprok athing pi Kivirde Jiaphan Derdilo. Koilamati along Arnisia Apartment Traditional Village Court Saikulat Kibi. Isibirta Kimi Arjik Tha. Karbi Anglong Tourism Asai Campaign Patir Piponsi, Ningkan ke Thomapan, State Institute of Hotel Management, SIH Dimapur along, Hospitality and Tourism Management, Surihini Rankore ke Thompen, Surihini Rankore Trok Apartment ke Charlie Dundong Japan, Varsai Kimi Van Pilo. Lasopen Pacheton Dunsi, Arnisia Apartment, Career Counseling Mate Career Guidance ke Padoji Apan Sitami, Arni Lapen Adim Sik Ponlo. Bangsoy Jame ke Padoponji Lake, Jakhonga Chiklo, Nipai ke Thom Arni, Deepul Tourist Lodge along. Bangso along, main ke ding ponji mate registration upon ki jut siarni lake, jakhong ni pai, I siarni henlo. Ningki hang bang pubang pietum, ang ton alam kachini pa meji upon 93654 97679 kalite 700-239-4232 number along, humri ignore. Kardom, Pinikarbi Prime Tama Bertang Ton Pen, Arjuponik Ta. Barla chala apor henlo kisu kilong apai nangke ongnai aporlo rong sorong bot araratum katebok het keso kachilang adim ka penta araratum penang an akatorado bangso pen matha ponsi kiram tang wosing ni phaing kore sirkebar ni sarubathar MAC angkang along Special Health Camp biponlo Bokajan Subdivision angkang mati lakhaing korahini Sarihajan MAC constituency ke parlo number adarso rong along Swasthya Seva Abhiyan mati Special Health Camp Thongnok Bay English High School along Padupon. Karbi Anglong District Health Society la pen Bokajan Block atum pen Chepatir Piponsi Radaphan Akijoy pen Sekilangasai Padupon. La bangso long Sarupathar MAC kadom terang piari deng pen bangso Sekilangasai Kiching Ponji aphan pura ingpu ponsi Radaphan Sekilangasai deng ponlu. Bangso sai ki deng ponohut MAC kadom terang pi Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Thongnok Bay English High School Headmaster Bordili Terang KSMI Pujem Sonti Munglapen Rongasar Kithekiding Atum Chetongdur. সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমাৰ স্পেচিয়েল হেল্থ কেম্প বা নহলে আমাৰ কোৱা হয় স্বাস্থ্য সেৱা অভিযান বিশেষকৈ আমাৰ থংনং বে হাই স্কুলত আজি পতা হৈছে আমি ব্লক ফলৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত এটা এটা তেনেকৈ গাঁও এৰিয়াত মানে আমি এই চেণ্টাৰটো পতা হৈছে আৰু ইয়াত আজি আমাৰ বিশেষকৈ পতা উদ্দেশ্য এইটোৱে যে গাঁৱৰ ৰাইজে কিছুমান আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট কনচাৰ্ণ ডক্টৰ আজি এই হেল্থ মেলা যোগেদি স্পেচিয়েলিষ্ট যেনেকৈ আমাৰ গাইনী আছে মেডিচিন আছে আই স্পেচিয়েলিষ্ট পেডিয়াট্ৰিচিয়ান তাৰপিছত আহিলে ENT ডেণ্টেল চাৰ্জন তো এইখিনি স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এইখিনি সুবিধাটো পাব হৈছে Sarupathara hawar ki do prekjam arong araratum bangso ki joy pen se kilang awar sai kilong dun laki ame kachi char chia kiso oso ka chopathe tuma phan malaria akiso anukang thong pen kidanglok osomar tum akiso la pen kaprek akiso tuma phan aki joy pen se langpon bangso special health camp ki bi pon nang kok laki rongarlo atogano ki dukelak ki do araratum kiso det pen se kachilang ji phan awar sai kilong dun de pen Kiso kachichak nangaret tadulo. Lasi akijoy pen sekilang pon aphan rongasor tuma phana warsai kemi thik ponlo lapen piponlo pusi Sarupathar VDC chairman pen pherangke along than pachini dun. Son matha sidak medical department hin pen dak Bokajan block pen pini dak ditum Thongnok Bay high school ong silapangso health mela biponlo labangso health mela ki bi athekela hello rongarlo rongatolong kiso detatum phan akijoy pen kiso kilangji phan lapen joy ke pen da kadogo be awar sai ki pi phan si matha sila bangso health mela dak iponlo Bangso ki joy pen se kilang ponahut Dr. Dibraj Diori Dr. Anand Kathar Dr. Babu Singh Tokbila pen kaprek a Dr. atum chetong don si se kilang asai dengpon
Balipathar pen frozen terang Karbiang long live Kidam tang penangan aningkan pen dilai soil conservation long le long kedo sai kamatum seguna theng PKA chepaduk ponsi non anabangke ke thekiding pen penangan alon kedo thek ponlong lo Bonta bangso long le long karja prok asiguna theng pi kiverde jia phana bangke apor nang o ilo Athe bangso soil conservation long le long karja prok asiguna phan kai ke amat ame kachibilor ajok e rong pen e rong kang huatum Pakre pon bom si ang tut parja proxy thek pon long bom lo Bonta bangso soil conservation long le long pen theng pi kang hu pon long lok abangki mang hu meme Athe bangso long le ke do lake Dilai police station pen dilai sabit asai hempensi kache koi not si ke do Lapuan kache koi not ang bongta soil conservation long le long pen theng pi Kipang hupon long lok abangki mang hutumi mi puta dilai ahawar ki do cherok tok arat pen chethan pon rinti Nonamat irong rong nian si jong hupon chotlang jong si sai kamatum kachilang dun pang kreve bom pulotang te ang tut som prek pet akap preke thangta avita hai puputa ningje pon rinti Dilai pen bijoy nong pi Karbiang long live Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlo Koilamati Arlong Rupat High School a hemalong kedam tang wo signifying ko sirke bani nilip Karbi rongasar amai Koilamati aro ahin pen pater piponsi Arnisia Pharman traditional village court rongasar atuma phan cyclat aseki ki pipon Lasona jakong lake tribal area pu ke hokmati 6 schedule to the Constitution of India ke talk under paragraph 1 na tenglo lapen district wa phan isi vetlo Bangso kang sayasai kikle munji lapen Karbi Rengma Garo Khasi Dimasa Kuki Tripurang bongsi chingsai unjia jakong tolo Village code along kang sai aron ke tok jir pen record ki bi kenang sodavi bi bedetame Village Court pen Subordinate District Council Code aphat report ki pia hoda bangke ki tok jir pen pinang kokta hai kalitang te koloma ke joy alingle claim ta chok Village Court along ke thapa case do an kang sai ke pajut apot an sitame appendix 1 a form along si biwet nangji busi than pachini pon bangso ani sia Pharman Village Court aputhak ke ongdong arada phat than pachini pon bangso hot mai pu Dakiram rong hang kija ponalong kongchon bang Rasing Singnar Senior Advocate Sarthi Ronghi Advocate Donison Lekhe Advocate Rupon Timong Lapen Salvation Timong atum chetong pen rongasar atum anaphan kangsai asai klardak pen than pachini pon bangso hot kadukawe rongplike ba troxy sose rongasar atum chetong donsi methanga rongalong kupi koson bensi insai pon nangjima bangso puthak klardak alam the endun rinti Koilamati pen Samson inti Karbiang long lai Kidamtang ningkan surihini ra ingkorahini there cheklo apar dehuri kudam singnar arong pen rongbong khat ka cheleng atowar kasemarji aphanpura Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminati deng pen long e somponlo Bangso dak towar mesen kasemarji aphanpura kaddo kawe kuti kreke thom atangka panlong ponsi apar dehuri kudam singnar arong along pen pangcheng ponlo Rat sika me mesena towar cheleng dunlong popura ningkarong chipi ponrentilo Bonta lang ikha bangso towar Bangso towar ki theklong pe nang litum ka cheleng ji aphan ning ke hang doma mate bangso towar ke sok hi dialong hai ke baitang atowar putong nang litum mathaji BJP rajari asong atum Karbiang Autonomous Council chari deten rada phan ka chingthura saimo ke wan pi ke latai isi thedunga theklo aho rada phan ke panong mesena towar bangke wan pilo bonta la puson patang te depen barla apora hut Inghana towar la pen ningkring hut arlong la pen aduk atowar paman pon dera bangki kaching thur angthek udam un e
Bangso towar kasimar jiaphan long egisomar ni pen radatum amang nuna long towar timik ki iksip anta chileng long et ansi aning karong chipi pondon kilo. Bonta non ka chileng long abangki ingham atowar si chileng pon long rong lo. Bangso dak rong ko anlo ni adaratum lo ka charli pen kedang lok ke sokyun ekachepon ma pen hitikulat kedam atum jong hele pang ipon setami towar inhan play roxy kachaleng pona jok keter ke apensi le dam nang rong titik si thek pon long lasi bangso towar karbiang autonomous council ki chari atum lang pon ra prapchin pen se mar pon thoson tik rada phan setami ale long pon ji pusi halabangso arada tum pen ningje pon news report Karbiang Long Live. Kidamdang wo signify inkora sirkebarni Duarbaguri constituency All Party Hills Leaders Conference ahin pen pherangkya mai ingni ponsi Duarbaguri constituency aphan hawarkehat LAC along kepon eraputhak ki khamke chepaklang pon Bangso pherangkya mai ke phahut APHLC Duarbaguri constituency committee mai pu Mondor singing tipen kaning jepon atengke nilituma constituency bangke aprang penta bokajan LAC along sidu lasi laso bangke ladakma le papedo thoda sonte Mesenji busi pherangke amai long ningje pon lasi nilitum Duarbaguri constituency long pen Dolamara town Diring Kohora Baguri anta Hauraghat LA ke parlo pondet abangke nilitum koidun thek thela pen Duarbaguri arado anta ning isivet dosi bangso puthak abangke khamkhe donangchi kusi Duarbaguri APHLC atum pherangke thingno pen chuningri padopon Janilitum Duarbaguri long LAC nang thang puthak se nilitum ningkang samse apose ne tumpini thejeni setame nilitum kachuningri kang tu je consulting matum ban apenen PMLA tumanda kene kechuningri aphamse ne tumpini press meet naka hok per bangene tum kene nang ye bangke nilitum amang takalila ngada ronga sotu pigla mapen kena ke theji ding tumta dola mapen belek social organization tumta dola la sehala social organization rong sa ta ke te ta ho mapen rong robatum ke thegi ding tum te la solam bangke nilitum ngi je ko la solam pali ni polo se ta men ngi bang weden masa por bang dam thuong ong ko mo la solam bangke je consulatin tum te tane je Duarbaguri arar tum kichi don lo po nang tin kong na pomase nilitum bangke pini press meet binang kong lo ase netun jasemet ke ngi ke lalo kidam tama sonta ta se Duarbaguri constituency sitame bokajan LA long padudun thora samte mesenji poseni tunja semet chunenge nasi nelia ko lanon long karbirong asara me napen kekese tumpa napen arong pin ha pen kro Baguri Kohora Diring kekso kagojan arar teman ditame arong teman ditame ngali tumpan chunenge kiralo ngari tum kasi donun deang thek napen ningkang samteng thek bang ke chipaklang non vote mesenji atema nilitum det kipaklang chapang kene tumangke enete episode opposition party lo pose nilitum alam pangkelan ago yang kita nete pahai bagi kroya bidata hanya pose nilitum Duarbaguri arat lanang ke parlo area anatum thot takte ini to pan isi consideration do ipusin nedi nilitum pan Duarbaguri arat chuniri do news report Karbiang Long Live Tang tepini Karbi Prime Time berta ki lapuan si kang ton paniklo